Hello nabon chawin thusim ngai kit din kahin lem kidofe tuni in number 4 la kon achapa IPS officer hin sem do pa thusim ngai kit oite khokhat na hin upa khat omin ama hin chapa khat anejin achapa min chu Livingstone akitina hi hichimi pa hin achapa hi ni khalle IAS officer ahi sa nomji chun sumla pai tampi hola achapa chu thimjil namun ahoi hoiza koiding angai to tan ahi hiji chun hichimi pa hin sumla pai tampi amu theina din number 4 la kiveina enejin ahi le agial bangin abusiness chu ahung hoi le jing tan sumla pai jong tampi pi ahin mutan hi chun achapa chu college hoita ta mona chun ahin kaisa tan ahi alangkhana hichimi pa chun number 4 la kiveina abolji chun akhusung ule agam sung awa chun muntina number 4 chu ahung thang jing tan ahi le hichi akhusung ule agam sung awa chun khangdong tampi in hin khuse nan a hin nei tawin chugo keu hilovin number 4 ane je wachun khangdong tampi thina chan ge a hin to tawin a hi hichi phana chun hichibi pa a khosung le agam sung mi ho chun ama chu themo a chan le jingwin nangin khosung le bengsung gam sunga number 4 business na bo je in kacha teu tampi in number 4 anewin mantha na ni win chu ke hilovin thinan jong kanei tawe atiwin number 4 zo pa hichimi pa chu themo chan khe jing tawin a hi ahin la hichimi pa chun achapa Livingstone chu ni khating le IAS officer a hi ding ade sa ji chun mi pi hon ipi ase ujong chu angai pu amai in abol ngai bangin number 4 business chu ahin bol jing tan a hi le ama jong chu ama cha le jing in a hi phachom khat jawin hichimi pa akinep na bang chun achapa chun IAS exam ahin boltan ahi le result ahung au chun hichi achapa Livingstone chun amak mu them khat an hlom jep ji chun IAS chu amuzo tapon IPS ahung ita na hi hichimi pa chun achapa Livingstone chun IAS muzo ta hi jong le IPS ahin mu chu akepa le jing chule ama chu mi pa lo hing ta in akengai ton akepa le jing in hi phat hung chi chin ahi le hichimi pa ina chun ni khan hi kin lo pi ta la kin thu pi ta omin hichini ho achun hichi Livingstone apa chu ahu limnan hitin asejin a hi keman ka chapa hi IAS officer sim do teding kan ngai ton hiji chun number 4 business kana bolin hichi number 4 business ka bo je hin khosung le nam sunga khangdong tampi mantha na ne event chuting le miem hin ko tampi jong achi tai ti jong hi kan he in ahin la ka chapa hi official len ta khat ahi ding kanade sa jin hi chozo se chu kanaki het mo sa in number 4 business hi kana bolin ahin la ka thil bol kana to ho chu pathene apet pe ta in got na ipi win tu ni in ka chapa hin alhalo masapen jong moman lovin ahin khu abe tai atin hichini khu achapa lungdam sa chunga chun hilung chu chunin ahulim nan anasejin ahi hichi Livingstone kitipa hin apa in ade sa banga chu IAS exam anabor hin ahin la IAS exam abol na chu amak them khat analhom jep je chu IPS officer ana join a hi in ama hin training achai chaya thalo masapen ala ading kon cha hi mel hello hon ana tha ji uwa chu hichini khuwa ama alungdam sa chunga apa hin mi pi ho masanga ahulim na hi tabang thu hi ana seido hi chule hichini khuwa Livingstone apa holim na jajo se koi macha akisi lo ompowin hichi akun chun hichi ahosung ole agam sung wachun nipi ho ki khiana len ta anani evin adi lo la athing lo kiti ho zo se analada ovin athing lo wa sumna pai hol na kiti zo se jong ananga ovin hichi ahosung ole agam sung wachun hichi ni kho akon chun ki khiana len ta anomi akiti na hi Livingstone le apathu sima konin jildo theitam pi omin a hi society sung hin nam sung hin chule mimal chein tuni ni khwa hi isum hol law I tabangham ti hi itha gel kitova koi tabang kharin adi ilawa sumla pai hol na ine iwai le tuni ni kha ko na hi chi thusim hi igel do kitova ik thilbol ina to hoi inga adiwin ikitim win a hi chule tuni changya sumla pai adi ilawa holo honjang adi lo le athing lo chule pathin lungdei lo kiti zo sa sumla pai holding hi igel lo diwin hiji thusim ngai zo se ebon chawin ikitim win a hi thusim ngai zo se damsel che o hitin thusim aban ting le aneki moto ki taw te